Oke, semoga kabar semuanya sehat walafiat. Kali ini kita review mini copter, keren, bahan kayak fiber. Kita langsung saja. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya Hendana Drone. Ini lampu LED, terus ini tombol casan baterai, terus on off. Ini on off. Ini lampu LED hidup. Oke guys, kita langsung saja. Ini remote, ini on, mati, on. Mantap. Mantap. Asik.